Mwakwa Bamfamra Adom TV Badwam so ni te kotegu no yada se eni nkwanshen semenen so odi amaye de edu sori Adom TV Badwam kase ne etodwa wo mu bi ya wo beti ne enra ye NLC editor teachers enkabomuko strike no anim onfama wieye ampa wo madi so ye de honsam ni chiremu no ebebro na wo sa strike na ekoso no wona na di akire biesa akyerefo onso kire won madwene e won hye ya ekosi ye no mu eno ne nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube wo search Adom TV tube ubenya yen e wo ho medi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni chiremu ankasa etie National Labour Commission enra editor year striking teacher union so no enim say one matu ato tie no one more enfamra no awie ye ni nyina ne se mpanifo hia ye one more how no fa bi one more ahwesiesie den so ye hwe ni mo so mbesa to aso Adom TV kase eto aso National Labour Commission ebua asemo de beto wo manim no omo se ye ne a teacher for no nsin konwa biem nani a ha omu bia yenhwe ne yenka na somdwe emra omo nso aka kire omo se animu ya nsa na ebehia no the Bruni friends strike no omo ma emra awieye na awofoi enya somdwe no mfomma enko school anu echi no kinali awudu a oye kasamafo zema achachafo nkabomku no so se tu gwade ye ba ye no emu miensa de yetumi esihu ginabre ewo Labour Commission he ya edikan ne laptop no ye nyina age atum se bosumi dwu beko na wie ye no Grand Education Service enhwe se acheche ni bia ne sankan laptop no ne sabeka de atosu mienu so no achechefo na special prosecutor de tabo ato omo sikaso no Grand Education Service enhwe se ni nyina so be free ho and after so scheme of service Grand Education ni bi no Labour Commission ahye se 8 April Grand Education Service emfa draft scheme of service no emma chechefo kuru ne yenhwem na yensanfa mom se na bia omo council so betumi apase aka ne omansia a yentumi anka ho asem awie e wo Labour Commission esa ahye bia mu se ye etua na yate no yenfa mbra na wie ye na yenkosi nkonwa na yenka nsam na enu nti yetu etua no na eno no de eka won ne se yentumi embu Labour Commission enimtia na emomo no ye unions no ye was structures say a friend council na ye di take a decision any a procedures nyina nti Labour Commission akan yate unions ye be go through your procedure na no we no course so no achechefo bia na won mo eta won panifo achi no NLC de won sam na to dwawie ye no so ani Adom TV kase edi nkomoyi for Nabaswaka, so but still now we are expecting more from them. With the negotiations, no more negotiating. No, yeah, Bompire say they shouldn't allow the government to convince them. They should try as much as possible and fight for the ordinary classroom teacher. So, Niama miensa na wangaji atomo, Niama enaye no, enkron no, miensa na wangaji atomo. Ye de radia say yenu anomo ana wang salary emano. Say what about ma wana afi so ye say by June na laptop no so a yensa enka no yensa ebetumi aka enti in the meantime no de biribi biara on aka no ye de rade ase e wo ho de ahwehwe nyina ne say aban be ma ne ho kwan me no mo hia ne akasa I feel say 3 issues are etimi a resolve you ha and then no e teacher for almost salaries OSP no de to so a and GES has a month to resolve that issue. A chance no 2 p.m. as my president said. Omo kono makwa transe. Enti so far so good. And there it's okay. Watch a chef one to see chiano a womoko mono pragia 4 year wa half months minimum say how won jumano pa one son sama odi tuja any. Kwedi nsusu so bre pa. Esan say yene school for na ye adwuma na ya anopa ne nwumre school for na e ko no ma wo for na do mo ba na ye twe o mo kwa e na ma ye kakra
na wɔpɔ school nso na yɛkyae ɛde wɔn akɔ wɔn afiefie mu a ɛno nso ma yɛ kakra na strike yi ama nkwadaa ne wɔn awofoɔ nyinaa akora akafie nti ayɛ nipa kakra bi na yɛtumi ɛsesa wɔn nti basa ɛsan sɛ praga nso dɔɔso no woba wonya hwee na ɛsɛsi ne nyinaa sɛ so ate wɔyɛ sɛ first no nkora no bi a wonu sɛ bɔtere a ɔyɛ asɔ so aba abɛnya ɛkora sika no bɛyɛ 40 cedi bi de asɔ wɔkyɛ yi so ɛsɛ ne nyinaa akɔ fam nti aha yɛ paa strike no nkora ɛyɛ teacherfoɔ no kɔnde aha yɛn aban ya pawotwo bebre se wo wobetimi aye bibi afa teacherfo no ho dia a teacherfo no kuta oman nyina wiase nyina betimu se teacherfo de a teacherfo ni wa obia ni ho ade a wo wiase bi a teacherfo ni obia no ho enti mboa bi wo aban ne wo so de boa de a onfa mboa teacherfo no mo start se wo ba be kire nkura na ade na kuro no so yeso plagiafo no yesu enhu so kakra ko so yesa na kuro ma edin aye do enti ma de se dia no se mon kanchira Besia se Kenya go dikuro na no se sibe bonsu ono se asante hema brempon hene o de ade se na to wona etu fam agudie ni mu se ombo ntrimu poso okokoro bi so akotu fam agudie wonwene da achefo ho nsuo kwa ebretu a ese no wonwene ho oni Adom TV kase atoso tu kakra me de galamsefo no se o mu ankasa no ebre bi atwamu na o mu se nkane ye wo abagimbrem so kan etiti abagimbre no mu no omutimi tutu fom eye adwuma enya ska o man say asase na se na ye se ye ni ati na se ye sense ase a se bi so na me no mu ye adwene a enya yie eti mi kakra metimi aka kire o mu ni se omu fo mani ntu nchirima se nchirima bedidie midi mikromu hanum ye mfato ho a enye nipa wo mo kromu hanum nyina na benya akwanya akọ krom akọ bo wombra enye dan ebi beko ebi su beka no mo mbeka no mo dwene hunhunu se ede yin na mo so di betena eno achi ena yadu fie oye oba pani ewo besia sekeniago di tudwa chem se anhwe ya side galamsefo si funtum asase sensase no emma da chinchirima enya asase endide so ya ka atra ani ahemfu se wo mu fie nansi fom na ye mo wayen na se wo mu am wayen enchirima ye ba no nkura nketewa no bia wo mbedidi akura ebe ye dinama yen anya sa nkura no abane amaye mwa nkura ye ba no ade ebe ya ne kro no ene wo mu bebo African Games here abano wawie ye wo my Ghana mu make say adehye bese 500 omo ye volunteers so tu won hu si ho so obeye bibide aboa no wo mani atutu ogu won samu e wo University of Ghana campus ni nyina ne so say local organizing committee on transportation on farmer on Adom TV etwaso Simple yensa enyankaye impo se o fill volunteer forms na se o hwe ne ye pa na utimu se volunteer na sika o se o mode maye no eye $720 sika na e wo honom ama honorable Mustafa Yusuf last week in a presser na odi to dwa se wa handi sika bibia ade ama local organizing committee athlete volunteers international federation ni bibia enti volunteers ye sika nyina no eni Mustafa Yusuf nchen na ene be 2 o'clock na volunteers na ye gina hanom yendidi nti yagina na yeye dede se bi odi akoso no yente ase yehu ya ne se policeman bi agina sawo na e wo haya no ne wa ma warning shot 3 times denti na ma warning shot na obi anim enti boys ne bi epini no ene ekọ question nti ho ena mpeinfo no be fa police ni na omde ne koye tisi a omuka kire se ombe ma bibi as TNT enti ene ane ba be scan by 12 o'clock na omni awie bibia ye ho na omde message ato group nim se 12 no enyabo into be vacating free room. Okay, so right now, no, me in particular, and I don't know how I'm going to go back. So I hear something from them. I have my keys with me. Me want me key, me room key. Democracy scholar Professor Larry Diamond so acheche o hawa hodo bibi man ye femo wo bra ye de hodom IMF and World Bank no fi se no kwaredie no de enti ema ye wo hawo ne ahohiahia mu no omo bobosia na omo nsi akire enhwe se adenti na sika ni nyina akire no yeda so te yenda dem Adom TV kase to so bra policy dialogue CDD4 organize ye no obasebe. Part of the global financial system that people often have in mind when they say problem is the World Bank and the IMF. I think they're part of the problem in this sense.
when they come and say, let's negotiate a loan for your development, or they come and say, okay, you've got a fiscal problem, you've run your country into a deficit, your currency is declining, you want to borrow money. It's all just, at most, economic conditions. Okay, here are the economic policies you need to follow. These institutions almost never ask the deeper question of why aren't you developing? Enuechi, Commandant Emma Kofi Annan International Peacekeeping and Training Center, Major General Richard Adom, Esusu di Tuja Nyamabi Ekoswa Manyosemwa, Eho Maigana. The question to ask is, why doesn't the community craft the constitution to ensure institutional efficiency, effectiveness, and inclusiveness to the last letter? In politics, why must the winner always take all? Why is it not possible to draw knowledge and intellect on the other side to assist in nation building? Why is it so difficult to hold rulers accountable, even after some of the violence acts against the people's rights? Perhaps something needs to be done. Adishia ya womo among from Nefestos no ewo Ganoth mensimu enede pure water na kwabnani di dware no asoronde eno one munu an efisen so ho ayedin adihye hawa wo fam Adom TV kase ekoho etoso Festos hanum ye news so be 4 months ni ye bre onsuo pa ansa na ebenye nsuo ni ye bre ansa na ebenye nsuo even pure water cry ye pebi atokra na ye bre ye frebre ansa na ye benya pure water ne de di dware de ye ne mayina enti ye hia nsuo wa hanum edware say ye de pure water bi okra me kwa mtimi de pure water 4 na me de edware nso enso me edware nso me ne den se se pipe na bi mbe hanum be bia enti ebe wo mu ana baba akọ na ye nya enti wutiri ye a e na wunya wuti wa nkọ ntama wunya nsuo ni bi cho me ti amanfrom pipe wo ho enso ye mie enso omo di bill eba ebi abosome nan kra na ensuo maaye enso bill akese e na omo de ba na ebisa omo so omo de omo yesomafo omo ntumi nka ho hwe e na ensuo no so kra ebenya kakra obi abura ono no watu wo ni fie e na odom ye no so kra enchini wom nti wa nya liquid soap di a na chese se udware Festos hanum Akasiano so na Deputy Director of Nursing Services Waganos Teresa Ampia Bedu wone Municipal Health Director Waganos Dr. Mamiya Insura Esel se ene ya wada dwenpo a nurse fo afa se won mo ebete atwian nyame ni ebe ha dwene ye papa Adom kase ekoho bra wone nsentwefo di nkomo na nsemi odi tudwa Tennis for say ba health sector ye ba pomudin aso ya na ye doso pa ye wo other staff so mo boy ba ye ka say health their nurse for doso ti say ba say nurse for bibiri ba ye wo nyina ye say ye cost strike say nyina ye share how kan ya benya nurse for bibiri a chain group bia ti say nurse for ka so mo kwa na che say juma na giegu anya ade a obia me modi keda of staff bi on betuma ka so betuma begine mama nurse fu adwuma ayeye adwuma we ya shede de wako training e bi akọ 4 years e bi akọ 3 years na obeye adwuma enye adwuma betuma asọde se mekọ akọye wo hwe adwuma bi wo ha obi ni ho betumi hye nanan na nurse adwuma de enye ade obi a betumi ahye yanan enti eni se yetena ho ema ne ba ade na ye ka asem nya asem bi a edi yenu se nurse fo bebre adwane kwa amanone enti kakra na aka ne yesra ban so mo ene emo ho ban wo mo anwane ankwa ma adwuma no ama boye so Municipal Health Director Waga North, Dr. Mamiya Insura Esel, enso editudwa how do a womo efemu. Can say nurse on the omo out number most of the other health staff omo doors to chain a doctor for mo doors to chain lab for mo doors to chain other kiddos of staff. Omo cost strike the be high na very extensive be high bibia near 24-hour shifts maternity unit ni na chips compounds be hard dream. Nti ye bon pa se mpanyinfo no ne ombetena ase senya ombehu senya ombeko ombe ye compromise kakra ai be boyen because at the end of the day focus ni Maminya no so na Adom TV Badwam kase na ha na be makwan na no pay media sie asedane ye wodia
upie de awurade mfa nkomra somdwem gusua na ema afidie no na ha yakwa ba be sima miensa na fe de bonkrata ne nsema hodo ye de atoso